Koto Amuria net na Amuria netulo siokoso mero kalo. Sister Kizito ngesabu kikeu no Ekadakada kalo. Accommodation ke rerai renting room. Doi wanyo jo itungi wangono bon epedote samero berai kwa kinai adumaki nejo doi. So era accommodation a problem. Emmanuel Oboi apolone cholong luatukot na eruchokita Amuria kai mwalimun RIPTA nges ebalebe etamtos bere kope kwani Amuria kabobo adukune toge diopet. Anoi yakere Ekadakada lo Itogoi lu mwalimun le puera sai paksai kitalo sai jorungo mwalimun ni dis kese joto eto semero. So the right do akai alama na ipolo neja Amuria kanoi Amuria tama trai ke unde semero na sili di so mai sokere Itogoi du sokere era sirne lo msa neja Amuria. Simon Engongu mwalimu lo Ococia girls ngese balebe inakit Ekadakada lo Itogoi mwalimun mamege unete aswamu kech to mapak. Na soditi yapeti mwalimu na dolo na swam. Osodi edole bong ne beitori mane prep mameti mwalimu. So dwe rati onisinare kotosidwe oyapie ni choki kesi. Wali boba kwa pudango pepone mameti mwalimu labete nara. Reverend Father Silva Opio loya itinu S.Sasioman kosoroti Catholic Diocese ngesi ningit luko lesho mitotor osomerolo aitam aigange somero. It's your role to build another Catholic school for other children to benefit from. I also want to call upon the old students that many schools develop through the work of all students. So work with the administration and start small projects so that even the children who are here now will be encouraged to come back because they are seeing the old students fulfilling and doing something for their school. That's how the network begins to grow. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Amuria.